Re di thagola semmuso ka ditaba tse reng baahi ba Rivali ka borwa ba Johannesburg ba phela ka matswalo ka morao qhoma ha dintwa tsa maqulwana dinokwane ho latela ho bolawa ha e mong eo ho belelwang le karolo ya maqulwana ana ka sethunya haufi le sekolo sa primary. Dintwa tsena di entse hore baahi ba sebaka sena le Westbury ha mmoho le Eldorado Park ba fellwa ke tshepo hore di sa tla fela. Baahi ba Rivali ba tswile ba se ba utlwa ditaba tse tshosang mo ho fumanweng setopo sa monna se thuntswe haufi le sekolo mme ha e so hlake hore se sosa ke eng lelapa le saretswe. I think with what's happening in the colored communities, we're having many of these shootings happening and we're actually becoming immune to it. However, it still has a deep impact on us emotionally as we don't anticipate something of this nature, but it's actually very real, which is sad. Ka kgwedi ya Phato letona la sepolesa Bheki Cele le kopane le baahi ba Rivali ka dintwa tse malebana le barafi ba semolaong mo merusu ya teng e nametseng Westbury le Eldorado Park. Kgwedi e fetileng mapolesa a supileng a ile a futuhelwa ke maqulwana a dinokwane mo ho ileng a hlokala mapolesa a mabedi. They must just know that if you do this, we'll respond and we'll respond decisively and much quick in whatever form. But we must know that the people who are hunting are armed. And I don't want to come here and cry again. My tears are dry now. I don't want to cry again. Sepolesa se etsa kgoeletso baahi ka lesedi hore ya entseng ketso ena a tshwarwe. Moitseki wa thuto wa naha ya Pakistan Malala Yousafzai o tla fana ka puo ya sehopotso sa bo 20 a na le motso le mong ka bophelo ba Nelson Mandela monongwaha. Nelson Mandela Foundation e re Malala e tla ba sebui se senyane ka ho fetisisa se tla fana ka puo ena e sa le hoba e thakgolwe. She'll be speaking to the broad theme of leadership and issues that she's been wrestling with for many years around access to education and so on. She's also going to be here for a couple of extra days and will be engaged in an intergenerational dialogue. Moahlodi Pfizer Catherine Sitilwane o re hanahane hore o na le tabatabelo ya ho ya lekgotleng la molao wa motheo. Ha jwale JSC e hloma bonkgetheng ba 34 dipotso bakeng sa dikgeo tsa boahlodi naha ka bophara. Ba bang ba ileng ba hlongwa dipotso ba kenyeletsa moahlodi Johannes Petrus Dafoe, moahlodi Pfizer Catherine Sitilwane le Malishane Anakgwele. Moire boela go amohela kgasonyana ya ditaba tsa Sesotho. Moetapele wa DA John Steenhuisen o re dikgetho tse akaretsang tsa Isau di bohlokwa jwalo ka tsa pele tsa demokrasi tse bileng dilemo tse 30 tse fetileng. Steenhuisen o re ba kgethile Johannesburg ho thakgola tokomane ya bona ya mohuo wa dikgetho ka ha e pepesa ditlamorao tsa puso e ntjha ya mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa. All of these promises of the new dawn that were promised by Cyril Ramaphosa have faded away like the morning mist in the deep sun, the harsh sun of nepotism, corruption, maladministration, and greedy politicians and elites who lock you out of opportunity. DA re dikgetho tsa Isau di bohlokwa jwalo ka tsa pele tsa demokrasi tse bileng ka 1994. If you're tired of corruption, if you're tired of load shedding, if you're tired of your job being put onto short time, you're tired of looking for work every single day, that there is hope for a better future. Steenhuisen o arabetse menyenyetsi ya khiro ka seweso kgatlano le meyara wa masepala wa Umgeni mme boetseleng kgetheng wa tonakgolo ya KwaZulu-Natal Christopher Papas. Chris Papas wouldn't have been elected the mayor, he wouldn't have been able to turn the municipality around, he wouldn't be delivering to the people of Umgeni, and he wouldn't be giving the ANC nightmares at night if he was all of those things that the ANC says that he is. DA ilotha haula le naha ile khothaletsa bakgethi ho theola ANC pusong. Parlamente e dumetse hore e ntse le ho thaola tela keletso ya molao mabapi le ho fa mosireletsi wa setjhaba ya tlisitsweng maemong a hae bosiswe Mkhwebane ditshiane tsa diranta tse dimilione tse 10. Mosireletsi wa setjhaba ya tshwere mokobobo Advocate Kholeka Xhaleka eo ho kgothaleditsweng hore ebe yena mosireletsi wa setjhaba ya latelang ke yena ya lokelang ho phethahatsa taba ena. We are currently evaluating whether it is necessary to consult with an external senior counsel for advice on this matter. The advice will help us to determine whether the resolution
that the National Assembly has taken with regard to the gratuity of the public protector includes provisions for gratuity in cases of both office termination and vacation, as these terms are being used without clear definitions. Tonakgolo ya Gauteng Panyeza Lesufi e re tshebediso ya tikete e le nngwe ho mefuta e fapaneng ya dipalangwang tsa province e tla thusa ho hlabolla moruo. Lesufi o gakotse kgwedi ya dipalangwang Gauteng ka ho rarolla diphephetso tseo province e tobaneng le tsona. We are now ready to unveil a railway line between Johannesburg and Limpopo, a first speed train in our province, so that we can invest in it. Letona la dipalangwang la Gauteng le dumetse hore batho ba hlaselang diprojeke tsa kaho ba baka tshitiso phanong ya ditshebeletso. I think COVID-19 was not good for all of us, be it as an individual, as a business entity. Secondly is the 30% guys, who some are genuinely, yes, looking for opportunities, while some are tempt the mafias. Ba bapatsi ba bileng teng moketeng ona ba tobokeditse bohlokwa ba bonamodi ba mmuso le makala a poraefete. It is October Transport Month, and for SANRAL it is absolutely important to still consider innovation in everything that we do. Showcases like this help bring those conversations to light, helps showcase a lot of the product that these different businesses have to offer to government today. Motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o tla fana ka puo ya sehloho moketeng wa dijo tsa mantsibuya o tla ba hona phirimaneng ena. Boitshwaro bo bobe ba basebetsi le kgello ya meriana ho hlaloswa ho etsa hore baahi ba Kimberley provinseng ya Northern Cape ba qobe ditleliniki tsa lehae mme ba lebe sepetleleng sa province. Baahi bana ba seolotse lefapha la bophelo ka le reng ha le ba kgathalle. Monga khemisi sepetleleng sa Robert Mangaliso Sobukwe Shone Zile o re bakudi ba iphumana ba tsamaya le eto le letelele molemong wa ho fumana meriana. Another factor that affects them is like the staff attitude to clinics, availability of medicine, so they choose to go to different facilities because the type of services they get. Nokuzola Riti o re o ne a kgutli tleliniking ya motse a sa fumana meriana ka lebaka la kgaello ya yona. The communication was very bad. They couldn't even say, guys, the certain medication ga eyo. And then when you ask a question, how about a question? They are having attitudes. Riti a siena fela ya ngongoreiswang ke maemo ana a ditaba. Service tsa mo ga di ntumediseng nna a ke re nna ha di ntumedise because o tsena mo ka bo 7 ba itse ka 7 a tlo be re le teng ka past 7 ba bula mare re tla dula mo ho 1 bo 2 na go ngre tswa di pilisi ka 4 go kwetse wa tsama ho tlo go boele ka mosho. Ka oleleng lefapha la bophelo provinceng le hanyetsana di ditlaleho tsena le re ditleliniki tsa lona di na le meriana e lekaneng. Through the management and implementation of the stock visibility system, our pharmacists in all our public health facilities are able to detect where there are potential shortages of any specific medication provided through institution. Lefapha le re le na le meriana e mengata mabatoweng a ona a mahlano provinceng. Moire boela go amohela diwai tsa Free State di re hutlong ka nako o iphumana ka mora hore dihlaha tsa mollo tse thefutsing maplasi mafelong a fitileng a beke ho phatlala le provinceng. Dibaka tse amehileng di kenyeletsa Brandfort, Vlei, Winberg, Molle Clarence. Balemirui ba senyegetswe mo go maswe, mafulo, dijalo, leruo, diphologolo tsa naga le mafaratlhatlha tsotlhe di sentswe ke molelo o simolotseng go tuka ka la matlhatso thapama. Fa isale ka motsheganong go begilwe palo gotlhe ya molelo wa naga e D3,400 mo provinseng. Balemirui ba bolela gore ba latlhegetswe ke dimilione tsa diranta. Thanks for all the donations we already get, and we depend on donations, and we want the people to pray for us. And thank you for all the people thinking about us. Badiri ba dipolasi ba boifa gore ba ka latlhegelwa ke ditiro tsa bone. O latela ka mogo o tshileng ka teng haholo jwang tla go nna diphoofolo ene haholo re sebisa diphoofolo haholo masimo na a makalo o
o se wa itshowa le wena taba ha o tsebe o ka le go tsatsi le tlhatlhama le go akana re o ka fokotsa batho ka pa ka re bana ke yona tshebetso ke bone ke nahane hore ke yona ntse re beile go fitlhela mona ke ne ke matha ka mogomong bane itse re ka taon tsa fela go motsene ka dintho na ha re ka taon dintsa fela mollo ka o fitla go mengwe ke re ya ithusa khaewa ene mollo ka o sa dumetse ga se ke isia hona mono ha empe ga se tshella hona mono mo se ngare fitla re fumana nama na teng hona mono ema ke pele ke ntho e utlwisang bohloko ena. Lefapha la temothuo le tlhabololo ya metseselegae mo profinseng lwa re lo lebeletse gore go ka nna le melelo e mengwe e mentsi ka gonne paka ya melelo ya naga e santse e tsweletse. As the Department of Agriculture and Rural Development in the Free State province, we are aware of the fire incidents that took place over the weekend along the N1 and N3 national roads, whereby about 345,000 hectares of grazing lands have been burned from a total of 3,142 incidents from the 1st of May up to the 30th of September. Lefapha lwa re lo tla tswelela pele le beile maemo ano leitlho. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Brandfort. Ba ba metsana ya Thafalahashe, Elliot Dale, Eastern Cape ba tobane le phephetso e matla ya ho fumana ditshebeletso tsa SASSA. Mokgwa o motjha wa ho fumana ditjhelete tsena tsa dithuso tsa mmuso o tsietsa baahi ba phelang dibakeng tsa mahaeng. Bongata bo kgetha ho se sebedise ditshebeletso tsa poso ka lebaka la ho ba hole e ka sitana le ditjeo tsa maeto. Mosebetsi wa ho ntlafatsa karete tsa SASSA e boetse ke phephetso e leng se etsang hore ba amohedi ba qetelle ba sa fumana ditjhelete tsa bona. Ditaba tse seng monate ho bakganni ke hore theko ya mafura e tla nyoloha ka laboraro lona lena. Diesel e lebeletswe nyoloha ka R1.60 litara, petrol pakeng tsa 75 cents mmoho le 80 cents, ha parafini e tla nyoloha ka 150 litara. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo le tsona di a sebetsa hantle ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka mora hore e se ke ya sebetsa hantle ka makgetlo a mabedi a latelanang. Moepejana go kopile maikutlo a hao jwalo ka Kaizer Chiefs e bapala papadi ya league le Cape Town City phirimaneng ya hosane ka 7:30. Bakwetlisi ho bonahala ba ena le kgatello ho latela tshebetso ya sehlopha ho tla fihla ha jwale. Ebe wena o nahana ke eng e haelang sehlopheng sa Kaizer Chiefs? Maikutlo a hao ke a latelang. Ho Twitter Phelang Helene ore mathata a Chiefs a bakwa ke ho fetolwa ha bakwetlisi hobane ha ba tsebe dibapadi tsa bona ka botlalo. Tsietsi Makgalanyane ore se haelang sehlopheng sa Kaizer Chiefs ke sethibathibane ore mokwetlisi o lokela a ke a behe Peterson ka ntle hanyane a boela shebe dibapadi tse ikemiseditseng ho bapala ka boitelo ore ba letsa phala le bona ba dia moya wa dibapadi. Kaizer Chiefs a ena di-strikera, a ena backline e strong, le bakwetlisi ba rona a bana plan B. O nka nako e ngata ho replace a player e leng ha e deliver. So but otherwise we wish them the best. Ka nnete ha ke bone ho na le melo sehlopha sa rona sa Kaizer Chiefs se ka ya ka nnete dipapadi tse le hore di fitile tse le hore di se sebeditse hantle nne ha sa sebetsa hantle. Bothata be tse le goalkeeper ya rona e bile ile e tswile mekwalo nako e kgolo le nyane ka nnete monna eno ha ona more ka ba rangwalla teng ka nnete ka yena ha ke tsebe gona ka nnete gona ke thatohatsi ya khoushara kapa ho etsala jwang. Ha ona kgaello e teng sehlopheng sa Makhosi, dipapadi di teng tse hlwahlwa tse mokotlisa ka di sebedisang ho ka wina dipapadi tsa hae ka mokgwa re batlang ka teng re di supportera, empa kgatello kgolo ke e bona ho mokotlisi e tswa hore di supportera tsa Makhosi. Ne ke re fela ho balatedi ba Makhosi a ke re ise moya fatshe re fe mokotlisi nako le ho nahana le ho kgetha dibapadi ho latela tshebetso ya bona boikwetlisong.
tsela le mokgwa kapa mokgwa le tsela eo ba bapalang ka yona ha ba practice ke tsela e leng hore le ka hare ho lebala ba tlamehile hore ba etse. Mokotlisi ena hana bothata o maemong a matle, o tsitsitse, o etsa mosebetsi wa hae ka bokgabane, ya mo ananela ka seo a se etsang. Ha dibapadi di kopane di be moya o le mong. Bahaeso moifo wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena o tla kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ha ora e tla bele ya borobedi ka phirimana. Bolepi bo a latela. Ke o taba. Mona mme ke a leboha ba bue madume ho tsabile partnership le boholo bana ha o poletse boletseng tlo fela ro ra shebile boholo ba karora e ka leboha boshebela hona hateng ho hlokomele hore tebele mare mona le mana ho shebile ka thoko ho mabopo ho hlokomele hore fela tebele moya e sa enka ya le hona ho sane ho hlokomele hore karolo ena yana ha o poletse se ntle fela re ha shebile hona ka leboha le hola se se salba hona ka thoko mapopo e tle mo e sa enka a pinto no tla jolo ka haro ka pa botshabela le hona ka pa prima tle fa poletse se enka empa ile maru mona le mane ho tla jolo ka ka pa prima ho tla fela hona ka ho ka pa botshabela ba bo di ba etse tlhokomedisa hore ha re shebile hona ka haro a pinto ne se tse salwa hora boholo ba Free State mafikeng ho tla jolo hona ka haro ho ka pa botshabela ho tla hle foka moya o tsakile motshiselo oma o ka rotla e share khatin te mahloki di ala haje sa motho bolo ba Free State o hlekile hore ho tla hlotshetse hona ha esale ka baka la moya o tshitsang digrati di ka udingwana fela ho mashome a marara ka fela ba thavile ho tla jwalo ka Bloemfontein masekola le hona ka Vepenar re tla re tha fela ho mashome a mabedi a metso e meng ka fela Ottosdale le hona ka mafikeng le teng o tla hlotshetse sa Sereneke re thi fela ho mashome a mararo a metso e meraro ka fela bolo ba Gauteng di ka tlase fela ho mashome a mararo ho tla o pakang hore tla hlotshetse fela ho itekanetseng Johannesburg le hona ka fer ena geng di re thi fela ho mashome a mabedi a metso e robedi ka fela boholo ba Limpopo polokwane ho tla jwalo ka Mesina le teng tla hlotshetse re kgati di re thoma mashome a mararo ka fela bela le hona ka haro thaba Zimbic salva la ka phalale le teng hlokomelo re tla hlotshetse hona ha isale ha se shebile ka Middleburg wa jwalo ka hona ka Lydenburg Carolina le hona ka Emele le teng tla hlotshetse hona ha isale ha le sekunda le hona ka Standerton le tla re thapela ho mashome a mararo a metso medica ka fela ho pakang go tla hlotshetse boholo ba KwaZulu-Natal le teng tla ba ka dungwana fela ho mashome a mararo shebile hona ka Pietermaritzburg o go Sesotho ka haro Ulundulo hona ka Vryheid Lady Smith le teng tla re tifela re kgate tse mashome a mararo a metso e mena ka fela ha o shebile hona ka re ka pa botshabela ka Kraddock le hona ka re Somerset ke sa lebale hona ka re maletswa ile teng tla hlotshetse re kgate re tha ho mashome a mararo a metso e mena ka fela shebile hona ka haro ho ka pa prima ho tla jala ka Worcester sentse ke sa bona ka Lensburg sentse ke hona ka Riversdale ho hlokomela teng tla hlotshetse fela ho itekanetseng re kgate re tha fela ho mashome a mabedi a metso e mena ka fela sentse re shebile hona ka re o ka leboa se shebile hona ka DR sentse se hona ka Calvary re kgate di re tha fela ho mashome a mararo a metso mehlano ka fela ho pakang ho tlahle ho tshitselena la rita ha se shebile ka Apintone le teng ho tlahle ho tshitse hona ha isale hona ka Calvinia le hona ka Saturday ke sale hona ka Springbok le teng tlahle ho tshitse hona ha isale ba buitsa bolepi di hakalo ha be etso khotso